Šta je to greh? Šta je to, da kažem blažim izrazom, pogrešno u životu čovekovom? Greh je postupak, pomisao, reč čovekova koja je u suprotnosti sa onim što nazivamo zapovestima Božijim. Zapovesti Božije Bog daje nama, ljudima, i On kroz te zapovesti, ako uzmemo samo 10 Božjih zapovesti, vidimo da kaže nemoj da učiniš to ili učini to. I mi često te zapovesti doživljavamo kao neku vrstu ograničenja koje nam Bog postavlja. Neku vrstu naredbi putem kojim Bog sputava našu slobodu. Međutim, ako bi to bilo tako, onda je to nešto što je suprotno sa onom načelnom istinom da je Bog ljubav i da Bog čini isključivo i samo dobro u odnosu na čoveka, i iznad svega bilo bi u suprotnosti sa našom verom da Bog čoveku daje potpunu slobodu. Kako može da mu daje slobodu, a da ga u isto vreme uskraćuje za tu slobodu? Ili kako to da mu daje punu slobodu kao ljubav, a s druge strane proizvodi u nama osjećanje krivice i još ponekad imam utisak da nas kažnjava. Ako tome pridodamo i neretku veru nas ljudi da postoji i nekakav pakao, onda se čitava priča komplikuje. Priča, međutim, uopšte nije komplikovana, naprotiv, veoma je jednostavna. Bog jeste ljubav i baš zato što je ljubav i baš zato što poštuje slobodu čovekovu, baš zato što nam daje slobodu koja je u vezi sa tom ljubavlju, On nam pomaže da ostvarimo tu svoju slobodu na planu našega usavršavanja. Pa kad kaže nemoj da lažeš, On nam ne ukida slobodu u smislu da nas sprečava da činimo nešto što nama po prirodi pripada i što izražava našu slobodu. Jer mi živimo u skladu sa svojom slobodom samo onda kada živimo u skladu sa svojom prirodom. To jest, mi ostvarujemo svoju slobodu samo onda kada živimo zdravo, kada živimo autentično. A naša priroda je tako satkana da funkcioniše zdravo isključivo onda kada se kreće ka cilju svoga postojanja, a taj cilj je, rekli smo, zajednica sa Bogom. Dakle, kada Bog kaže nemoj da lažeš, On nama ne oduzima slobodu. On nas ne sprečava da mi funkcionišemo slobodno. On nas ne sprečava da činimo nešto što nama pripada po prirodi. Naprotiv, kada Bog kaže nemoj da lažeš, On nas samo podsjeća na to da je naša zdrava priroda, da je naše zdravo i autentično funkcionisanje na delu samo onda kada ne lažemo. Što će reći da Bog ne samo da nas ne sprečava da činimo ono što bismo mi želeli i ne samo da nam ne uskraćuje slobodu, nego nam On kroz svoju zapovest pomaže da mi funkcionišemo ispravno, da funkcionišemo u skladu sa svojom prirodom, kako bismo onda zaista mogli da budemo suštinski radosni, da osjećamo punoću i lepotu života. Na kraju krajeva, svako zna iz svog običnog iskustva kad slaže najmanju laž kako se osjeća. Da li je to sloboda? Jedna obična mala laž, a kamoli naš odnos sa Bogom koji je povezan
sa našom prirodom. I najobičnija mala laž kad slažemo nešto što nam nikakvu korist ne donosi, pa se osjećamo neprijatno. A kamoli kada slažemo jednu laž, pa onda treba, da bismo pokli tu jednu, da smišljamo još 100 drugih koji podržavaju tu laž. I tako redom se umnožavaju progresivno laži do beskraja. I naravno u svakoj od tih osjećamo i strah i mogućnost da nas neko uhvati, da ćemo biti otkriveni. U drugim rečima, potkradamo sebe lažući tako što potkradamo svoju radost. Zapovesti Božije, drugim rečima, jesu pomoćna sredstva. I apostol Pavle to lepo kaže jednom rečju, da su zapovesti Božije pedagog za Hrista. Znači, vode nas Hristu, a on nam je cilj postojanja. I mogli bismo tako na isti način da analiziramo sve moguće druge zapovesti Božije. Jedno je sigurno, da dajući nam zakon, Bog nas ne ograničava, nego nam Bog taj zakon postavlja kao putokaz, kao smernicu na našem putu ka punoći našega bića, na našem putu ka savršenstvu za koje smo stvoreni. Slikovito možemo to da predstavimo na sljedeći način. Mi smo se zaputili ka cilju koji je Bog i tu je naša punoća, tu je naše savršenstvo. I naiđemo na neku raskrsnicu gde nam se pruža mogućnost da slažemo ili da ukrademo ili da ubijemo. I na toj raskrsnici stoji putokaz koji nam kaže savršenstvo i cilj tvoga puta je, ako ideš putem koji ne ubija, putem koji ne laže, putem koji ne svedoči lažno i tako dalje i tako dalje. Ako ideš putem koji laže, ti si naprosto skrenuo sa puta. Ti si, drugim rečima, lišio sebe punoće svoga postojanja i ti si stao na put bolesnog funkcionisanja. Na tom putu bolesnog funkcionisanja najpre, naravno, dolazi do bolesti, tako da se izrazimo, organa saznanja. Šta to znači? To znači da mi jednostavno stvari više ne vidimo u pravoj svojoj prirodi. Vidimo već u raju, kada su Adam i Eva zgrešili, šta se dešava? Pre nego što su zgrešili, oni su imali neposredni odnos sa Bogom. Svaki dan su se susretali s Bogom, kako opisuje biblijski pisac, naravno antropomorfno i metaforično u isto vreme. Svakog dana se susreću sa Bogom, razgovaraju s njim, raduju se tom susretu i u jednom momentu su postupili suprotno savetu Božijem. I prva posljedica je bila da kad se Bog pojavio u uobičajeno vreme u taj rajski vrt, Adam i Eva su se sakrili. Znači, oni su izgubili svest o tome da je Bog svemoguć, da je sveznajući, da oni ne mogu da se sakriju. Drugim rečima, unutarnji organi znanja i spoznaje su se jednostavno razboleli, pomračili se. Što bi se reklo, se pomračio i više ne vidi stvarnost onakvom kakva ona jeste. Dakle, greh je skretanje sa puta i to je suštinska bolest. Greh je, drugim rečima, promašaj. Nema tu nikakvih pravničkih odnosa između Boga i čoveka. U smislu, čovek je prestupio zapovest, ide u pakao. Ne, Bog i dalje ostaje na istom putu, sa istim raspoloženjem ljubavi. I sa istom ljubavlju čeka i očekuje u svome naručju svakoga čoveka, ali je stvar u tome da je čovek kroz greh promašio to naručje Božije